بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميد إيمان كم غرقنت وترين على من واحد كمجيفا وموضوعي آخر الدعاء إمام أبيغت أي إيمان كم غرقنت كوجا واحد بيان كربا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرابا مشهور حديث جبريل كنامغا مشهور فا حديث بيان كرابا ترتيبون إيمان كم غفصل ركون لبعض الزتري أهون لبعض الزتري أختون. آخر الدعاء إمام مجھے عقیدہ کی أقول من إهنيهم ملة کا إهنيهم فلسفة کا سماوي دين تفيوا إهنيهم أصول تك أمّ بودا أقول من تفات كرايچك أدي أمّ بودو هينغا مجو من أقول من جنسته عقيدة کی بس آخر الدعاء أقول من إمام آخر الدعاء إمام مجھے عقيدة كتيرة كتباور كنتت كبهيمنه. إيقظون كيرت القرآن الله سبحانه وتعالى قيام الدعاء به إيقظون بيان كربا فوا قيامة جواه كيا قيام مي آخر الدعاء جمعها واقعة كيت القرآن بيان كربا فاد النبي صلى الله عليه وسلم سنة توكا بيان كربا فوا هريها خبرتك أقول من تدوكو كشوركو قبول كرم مي عقيدة كتيرة كهيمني جنبه. كيت القرآن كيتن آية آخر الدعاء بيغوتون قيام الدعاء بيغوتون إدوه نامان كما بيروري كما دنيا نتي فنا ودان دعوه دنيا هلاكو كندان دعوه نوركات ركم غوا كيتا غدكم الله سبحانه وتعالى إزار دباف إكاينات إكو فندوه براغن غس إروهنداي تريد خرابوه ملي كونو نظام إكو الله سبحانه وتعالى එකලාං ඉරාදු කුරා වගුතු අස්චෙහුමුන් එකලාං ඉරාදු කුරබි ගොදක නැති කුරබානක ආගොන් මෙන් එම්මෙ මිසාල අලගොන් බලාල මහින්ගා සූරතුල් හජ්ජුගේ ෆුර්තම ආයතුක දෙවන ආයතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ ආයතුක බයන් කරා ෆෝනි යා අයියුහන් නාස් සේ මිස්තකුන්නේ ඉත්තකු රබ්බකුම් තිබාමන් ගර්රස් කලාංගේ තක්වා වරිවාසි විරුවති වාසි إن زلزلة الساعة شيء عظيم مكشور قيامة أبيدين أن بينه مك كونا مين وارغدا إنسان نوت كونا مين وارغدا قدما كي بدوكم وا كمك يوم ترونها يدوهم فنان يبامهم دكينه تذهل كل مرضعة عما أرضعت قاتم كردين إن ماميها إيناغ أنغوغا داريفول إلا لا فدوات وتضع كل ذات حمل حملها أدي ما بن تكتي إميوغ باندوغا وداري وٹالا فدوات بيرو وترى الناس سكارى أدي ميستكم مستوفا واتي مستوغن أولي باي غوتوغا බුද්ධිහ මනුජ්ජේ බය ගොතක කොළකොළ මිස්තකුන් කම්බොඩේ ආස්වේ දුවාති ෆෙන්නානේ වමාහුම් බිසුකාරා එමිහම් මස්තෝෆේ නූනේ තිබ වලකින්න අදාබ් අල්ලාහි ෂදීද් එහෙනකමක අල්ලාහ්ගේ අසාබුගේ ගදෆදකමුන්නේ අල්ගොන් මෙන්න ඉස්සේ බයම් වෙදිය රෝදමෝගේ ඉස්සේ බයම් වෙදිය හදිසාතෝග එංගි කෂෝරේ ෆාවානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඛියාමේ කායිම් කුරබානි දුනියේගි තිබෙ මෙන්න බෑමෙන් මච්ච දුනියේ කායිම් මේ ඛියාමේ කායිම් කුරබා අයරුග ඊමානු ගහල්වරෙන් බිම්මති ගනුතිබෙන් ඒ ඛියාමේ කායිම් නවානේ الله سبحانه وتعالى كلمة الله من كلمة بمتيغا كيمون دنيكو إيمان كم كزرّيك منبر يتقى وميهاس الله سبحانه وتعالى كلام حضرت جندوان يفوق دين دنيا قيامة قرباني دنيا كتيبه إمن وبامي دنيا قيامة بارك دنيا كتيبه إبايك منظر فنان الله سبحانه وتعالى منظر دكوا إم بما كيت قرآن أي سنة
آخرت دو إمام ماي قيامت دو هاي مروم فوق وانه كنتت کا بيگتون آسا وهريها خبرتك تدكو كشوركو قبول كرون اي إيمان كموگه آخرت دو إمام كموگه مانك هريها وقت algon menna ekankam buddhi gotum visnu sadin visnunas ai akhirat do waake ge ghaib go waak ghaib algon menna ge onani degote ei Allah subhanahu wa ta'ala ekalang fotuga bayan kura fotu nota Allah subhanahu wa ta'ala ekalang wahi kurabba fawa wahi ge macha nabiya sallallahu alaihi wasallam deba khabare eggotukum balafi ame ei mastere ge wahi ge master nuni ghaib ge nebes gote nonnan Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an bayan kurabot noda Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga bayan kurabot enon gotakum argument akhirat do gebes khabar nenge ei miki buddin denegane vene kantetta kenno maro mafahoga waanguri kantetta ka hingane kantetta ka michi ge argument buddin denegane vene kantetta kenno ame kene argument mi sharai nasutakum mi hingane kantetta tafsil wegen dan bima ibn taymiyah rahimahullah vidala fa aqid al wasitiya ga إيما آخر دو إمام کے معنی کی الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت آخر دو إمام کے معنی کی معروم افہوگا ہنگانے کنتت کا بہیگتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبابا اوریا خبرتا کا امام ایک ایفان دبابا خبرت دے قرآن کے ذریعہ گنس دبابا خبرتا کائی ایک ایفان عمل فلا قرآن بیرو ہنمس وحی مچ ایک ایفان دکوا فوا ایک ایفان کا بسولت igotun algon men akhirat do imamumuge wahakaga maganu gottegen furtamana maruma foga barzoga hayatuga wahaka adiega foga qiyamat ga alamat algon men rodam hoge inge jevesama akhirat do imam tere himene ke adi maruma foga alun dirubbe duw kantata hingana gotu wahakes me terega shamil wegende eme furtamana algon men wahadakkalani maraki emmen yagin kurach ekona ge besakke ehme kit qur'an ko maran andebba fani yaqeen gunam wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqeen kalege faanu ko verdes kalange alkom kuramati demi onna washe kalege faanu gaata yaqeen begen wa kanta asumadan egmane ki maro asumadan duniya ge besbe ko maramedu ga shakke nukore ehme mara qur'an ko yaqeen gunam andebba fani duniya ge mistakun shakku koni maro mafau ga den ingane kantetta kamet ekimi ege aqida gabo kuran emme furtana algon bahadakani maru mafawga emme furtama algon me imama je qabul kuran je agege ei kabbaluge sawabai kabbaluge azab me kit qur'anu adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatun sabitwa kame kabbaluga sawab libeka madi kabbaluga azab libeka iman ga ahlurinna kabbalaki swargege bagicha ekkamuga wegen daakama taqwa ga ahlurinna adi munafiqunnai kafirunna kabbalaki narakage andawalekkamuga wegen daanekam me khabaraki kit qur'anu ga sunnatu algomenna engi kashore fami kame kabbaluga algomenna suwal kurave e suwal was algomenna ege e suwalu ge jawab algomenna ege duniyega e tin suwale man rabbuka wama dinuka wama nabiyuka tibaga rabbaki kum farat tiba alkom kurani kum faratagat ibaki kon dine ge mieto tibaga da faro nabiyaki ko bat kagudo ni tin suwal kurave iman gahulurin e suwal tak jawab dene ei duniye ge emihun hewal toga sabitu musabun allah wani emihun duniye ga akhirat ga sabit kuraf yuthabbitu allah alladhina amanu bil qawli thabit bil hayati dunya wa fil akhirah iman gahulurin allah dunya akhirat ga sabit boga sabit kurave duniye ga semihun marmati ga sadi ukhrawi hayatu ga kabolo ga semihun wani sabit kurava munafiq miha sadi kafir miha mitin suwal kurave kafir miha burana tibanne kannege by riwayatu gassave nifaqu gahulwarin mihum beerupushum puni aqidan hameke dulukolum punelagen hituga adiga kufur forwa ngolum mihum emihun edu suwal kurone maseke qur'an suwal ge jawab de em by riwayatu gasse suwal kurone mehum bunane ha la adri egmane ki ilmar vidalone ena e adun ena kommes jawaben hodumatta gena mase kurone enage sikunde gecha adeto enames
enage jawabaka wani tibanne kannege bayfara bay riwayatu gasse nabiya sallallahu alaihi wasallam dekkene kama dakka suwal kurene kama mi kaagto em bunane sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu mistama yaqulu an-nas mistakum bune olune allah ga rasuleke mistakum bune olun ecche tibandes bune oluniye be andazga ene kannege mi bune chenes kiyama ko mena gitu gane iman kam yaqik em bima isam ferigen ni suwal to jawab dewmu Allah subhanahu wa ta'ala suwarge kavvaluga ene suwarge niyumetta anna tanekkam galabba adi kavvalu tanwas kurve adi suwaluge jawab nudewmu ene kavvalu dati kurve ene narakage weenake kolon asure suwar me maruma fahuga algon menna kurimatiwane mi de hagige niyumata ya azab wahake Qur'an ge ishara kura pegote niyumata wahake ishara kura ki Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala kura koni كذلك يجزي الله المتقين الله سبحانه وتعالى تقوى ورنا جزاء بني فدانه الذين تتوفاهم الملائكة باميهن ملائكة إبيكلون ماروهبا وغتوغا أي ملك الموت ماروهبا متكا وداغنواني ملائكتنا إكيغا إكيفانا إهي هودوان إهم ملائكة غتون مؤمنكم غوانا رحمتك ملائكة munafik ekkam gawanama kafir ekkam gawanama azab ge malaikatu nage furana hippe mottaka wadannawan e mita bayan kurwani iman gahul warin gawa alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum heo rangolo vegemba basharat ebame honna heo hurikam ge ufawarikam khabar ebame honna de haluga malaikatun emihunge furana tan ippane heola salih taqwa wari alun يقولون إبيكلم بدار وانا سلام عليكم تبامنا سلام هوته تبامنا سلامك كم هوته ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أدي تبامي كونغلون عملتو مچ تبامي سورغ وناشي إكو تبامي ملائكة بدار وان بيتانغا argument إشارة ملي بني سورغ argument نعى ميها مروا وقت ميها سورغ نودواك أي argument نعى كي سورغ كي ثالودا فنتانه suwarge huluweni nabiya sallallahu alaihi wasallam e suwarge hulumattaka shafaat tere wada ifaw ganna dewa ke shafaat ge tere girat kare ema suwarge ki miya marumafo wagutun gos wanne tane nungi suwarge ge niyumen ge ene tafad ge gotun libe ene ge roha ene ge furane suwarge niyumete libidana ene me suwarge miya wannani fahum isabello mafawg ene mes mitanga e marohippa wagutuga wada ganwa malaikatun e vidalwa heoragol bastaka emeno niyametto go wahake gi suwargo wanum ge kuriga libe niyamet ema suwargo wanum kuriga libe niyamet ekkam go wanama maruma fahuga den suwargo wanum detere gon aya mikeni kabwala nuni barzo ga ayat ehem bima eng eba kashorwe suwargo wanum ge kuring ebe funnan elibe basharata niyamet go wahake ki hokum go wahake ki kabwalu ga libe hokum ge wahak أي سورجة كيف هم الله سبحانه وتعالى ودوانا تاني هم كبروا عذاب بس كيت القرآن دليل لبه حديث بس فلتو كوارا سورية كو نعمة كواه كي عذاب كواه كبيان كورا في بوري ابن سكالا إتور استدلالك بين النوافر صح صريح نصوت أرغم نبوري كبروا عذاب لبه واه كي أي كبروا ثواب لبه واه كيت القرآن علم ورن دليل نعقامي آية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب غافر سورة سالس سبناي فرعون واه كمتا بيان كرافن فرعون هو العذاب جواه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إبامي هنا ألفان عذاب وشيله هندنا أمير مروم فوقه إبامي هنا ألفان عذاب هندناي هوير ديرغا الله سبحانه وتعالى ابن عذاب دكواكم ألفانو دم بهيكون ويوم تقوم الساعة قيام قائم ودوهغا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فرعون آل فرعون أينغا آل كافر ميستكم أينغا أوانو إمن غدف دغم عذاب وداس ميتانو بديكود duwalu deeruga henduna habiru ebame hunna alifanuga azab deve kama adi qiyamat qaima doga qiyamat qaima foga hisab allah vedoga adi wargo dege ba azab ebame nahurika ehma
ein de ko deni qiyamah qaima fawqa en azabaki naraka azab ko adi ege kuriga duwalo deiru ebame honna alifanu ga azab usholum edani kabwalu ga kan algomanna me ayatun eba en kashor em e de azabek ga de wagutek ga ga e ayatu ga bayan kurafan mi ayatu ko ilmurin dalil nangafoe kabwalu ga azab amem me kuriga algomen bayan kur iman ga holwarim furani pa wagutuga malaikatun ebame honna ufawarikam khabar devakam ga kam emme munafiqunai kafirun furana malaikatun ippa wagutuga e furana ga ahlurin nan aniya ko tala adab devwa haddawanakan qur'anun sabituwe walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum suratul an'am ganode timmanaye kadega faana feniwada gannawanama walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut aniya verin maran hazir maruge sakaratuga emen ede pura wagutuga wal malaikatu basitu aydihim malaikatun ebekalun appuluta maluwagan tibbane emihunga aniya kurmattaka atelu mattaka vidalwana akhriju anfusakum tebamehunga nafsutak neresh maneki furanata neresh Allah subhanahu wa taala amurbola e furana malaikatun nerubane azabuga ehma e duhoge azabuga wahaka qur'anuga bayan kurafani en ayatega Allah subhanahu wa taala wahi kurafani ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت مئات كوريك أمهن من عذاب دبوا سبب بيان كرافوني إفوق كوريك أو مدن آياتك تنقول أو مدنوالي فوق مي كوري بيجي إيه سبب بيان كرافوني كاكو إبر أنيا وريكم بودي ei Allah subhanahu wa taala macha dogubune timanne wahi ibejje bona amiya timanne macha wahi ebade bonar ene wahi nan namiya waman qala sa'unzilu mislama anzala Allah Allah bawalebbi fada ecche timanna amille bes gennaname bona amihunna aniyawari bodi kaako den Allah taala bayan kurwani e aniyawarin furana hippe wagutu kante higana watuwa e fahuga den mi ayatu annam surat no timmanatu bayan kurafani al yawma tujzauna adhabal hun miyadu furana hippa duhoga al yawma tujzauna adhabal hun tebamehunna miyadu nikamitikama veendenive azabu deken jehene furana hippa dog malaikatun furana hippa dog bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al haqq Allah meduga tebamehum bona mundi haggunum bastawga sobu wa kuntum an ayatihi tastakbirun tebameh ekalang ayatak boda kiburu rifawat emitaga ayatuga kabbaluge azab dalil kura tankolaki medu tebamehum azab kura dekin jegene bayan kura basul miyadaki ei e veenuga kekulumuge ebehun emihunge furanata malaikatun hippa dos den qiyamat doga adi ebamehunna veendenivi okoban hurikan ehen ayatoga Allah subhanahu wa taala wani bayan kuraf ehma khulasa ki kabbaluge sawaba kabbaluge azaba ki kit qur'anu adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun dalil libeke dalok men namaduge du'a e bakuran kabbaluge azabun salam krodo ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam desko debba fa du'a hame melobe dizetere ahon kabbaluge kabbale algonu mekiyani ei waki tanegge wahake nungi ei algomenege bayme kabbalaka nuleve ebbeko garakoegen gelligen ebede anebbeke andaleve bayme dini gotum walen nula eme andani ekigeggotam mismena mewani adi tafaat geggotam mistam harshita gelligen ebede heme suwalaki kobado kabbale mekiyani tanakannu kabbale mekiyani wagutaka ei miya marumaffuga qiyamata jenden miya ga hayat heda kura wagutu ei barzaw ga hayat ei komme miya waludu menno miya walula bodas nedas andalis adi ukales ko mugudabis marumaffuga alun dirubma hamayen heda kura wagutu ei barzaw ga hayat ki kabbale algon men kiyani ei aamuko mehun kabbalo ga algon waludati ei nisbekko kabbale me kiyani en nuniyam ei kommen tanegge wahake non ei waguteke wahake marumaffu alun dirubbe duha jende heda kura hayag e barzag hayag e hayatu gawaka mikeni kabbale hamaya koga suwalu fede bebbe suwalu fadda wane kihinenge azab libeni furanenge noniyam ashiganenge liben algon men duniyege libe okobatu ga asida okoba me libeni algon men ashigana beeru musu ege henna mes furane bes ege asar kore ruha bes ruhu ga bes furana ges vengala harigana libe henna mes
दुनिया में गोतु माद्दी गोतु मिलबे अदबते की असलो आमुक मियाग जिस्म लिबे अनियातक एनमस उखरवी हयात में बरज़ो हयात का लिबे अजाब की असलो असासी गोतेग ए वेना के कुलमा अजाब की मियाग फुराने मेगा रोहा लिबे एनमस ए रोहा फुराने गुलुम हुन्ना असासी गोतु ए फुराने अजाब लिबुम कम का इनमस मियाग आशिगंडक मियागे जिस्म बस ए अजाब के असर कुरान एकम को मैगन गोतेग कब्वलो के अजाब के मियाग फुराने लिबे एचेक ए असास की कुमस्काल गुलुंत के अशिगंडा ऊरिकम का भी नमस ए फोगा कब्वलो का मिसब हेद कुर्म फोगा ईमान आखिरत इमाम गोतुम अलगुम गबू कुरान अकीदा की अलुम मिस्तकुन दिरुवानक फना वेगोस अलुम मिस्तक दिरुवानक ए की आ उफद में फुरतम अल्लाह ने तुमको तेरे उफदे දෙම්මි උෆද්දා උෆද්දවමකි කුරින් උෆද්දාවා උෆද්දෙන් අලුන් අඹුරා ඒ ආද කරවුගේ ඒ අලතකුම් වනි නෙතුම් ගතරේ උෆද්දාවා දෙන් අලුන් බලුන් අනෙක්කාව සම ඒ කල්ලුගුද්ද දිරුවන් එම හදීස්ක බයාවේ ගාසවේ ආදම්ග දරියාගේ අශිගණ්ඩුගේ කරිතව තෙරෙයින් එම්මේ කෂිකොළ ෆියවා එක්ක ෆනාවේ දානකම එයි මීහාගේ මෑබදාගේ කොළු उजुब ज़नब एम के हदीस को बयान कोरा ए मैं बदा के कोलो के इन काशी कोला की एवस को तो फनावे के दाचेन एं होनो कोरियस से को मको देखे दिस ए फनावे के नुदा मिंबरें के काशी कोलो का लेबी फावे मैं तो डॉक्टरी को तुम बस मी जबान के इल्मी हकीकत तो उस पे दिरासा तो सेवा का रिपोर्ट आओ मस देखो एच की फनावा आचनो किते बरका ए होनो कोरियस ए मीहा उफतुम बेनो मालूमात रक्का पूरा माद्दा मेंबर फनावे नुदान हदीस कुरान मिन्नु यरकबुल खल्क़ यौमल क़ियामह क़ियामत दो एक अशिगंडु के जरिया इन्ने अल्लाह ताला मिस्तक देवन पार उपद्दवा मेर आगुमन मिजबानु के बयंगे एच्चिगे सेल्लिंग आगुमन गोड सेल्लिंग आगुमन नगाफिया मे या बे हुरिया मालूमात एके बहुरे मिसाल कावण बलमाय आगुमन फेन्नेचे मेरे बडदी गस्गा आ गई आगुमन तेरे एम्मे बोडगा की निकगस एनोदो एक वही वार कुडगोड रकम पड़ाच अदि निका इन्नु अष्टे ओशुगे साइज की निका के तेरेग अदि हुन्न कुदि कुदि ओत्तके अष्टोग गाहु मे बड़ा ओश एक तेरे ब्यावर ओत्तके एकमके ओशुग हिमनिफा मालूमातुग मच्च गस्फला हेदे बडोनी ए गाहुगे सिफया गस हेदेन गोता एहुरिया चें अष्टोगे ए ओशुगे तेरेग मालूमात रक्का पुरैफान एन्नुनिया हम कोम्मे खाल गस फला फण ओशें इंदा बेकम किदेम कोडा ओशें गाहु मेंदियस ए फळनी ए ओशकुम फेलुमक अल्लाह लियुबाफा गाहेम मे फळन फलो ओशे गिंदी में फलो गए फलाने ए मालूमात ओशुग रक्का कोरेबा एहम बीमा इंसाना दिवनफारा उफद्दुम बेनुम मालूमात अल्लाह सुब्हानहु व तआला वने काशिकोलो रक्का कोराब अल्लाह कोडुम दिवनफारा अलुम बलुम उफद्दुम बस ए नेतुमगे तेरे उफद्दे विला वेन्न बस आलगोन में अलुम उफद्दे में कियनी नेतुमगे तेरे अलुम उफद्दवा केनो ए कुरिन उफद्दवा फनावा गोसेच अलुम अमुरा अनक्कास ए आद कोरबने ए असवागिय तो में अकीदा का असास अलुम इंसाना नेतुमगे तेरे वजूद गेन्नवनी किनो एहम की तो कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला मक्का के मुशरिकुन के तेरे मीह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरियं आस मीह के मारूफावा वीराना गुस्सावा काशिक अत अलाफ में विनुवालाफ एकफाणो को मोन फुला दिमाल फुमेलाफ बुरुवालाफ एन पुरनि कलेक फाणो है विदाळवने मी काशितन अलुं अंपुरा अनेक्का दिरुबाने माने के एमेवन्न गबोर नकोरे कीनेगे फणा नेत्तियुम फालुं दिरुबान ऐदा कुन्ना यदामन व रुफातन तिमम्में हलाको फनावे गोस्सावा कष्टफोको ऐन्ना लमवसुना खल्कन जदीदा अलुं अंबुरा आ खल्ककु आरम उफद्दे नेये एकी वाणके वन्नोने अंबुना एम्मे कुरान का अनेक मीगा एम्मे हिब्बा तंगोलकी मक्का का मुश्रिकुन कबूल करे नेतुमुगे तेरें एमियुं उफद्देवी अल्लाह का एकम अलुं ए आद कुरम देकोळवाद एम्मे कुरान सूरत यासीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुराफनी वदरब लना मसला व नसिय खल्का एबामिहुं एना तिमं इला मिसाल जये एना जये मिसाल मेरे कट्टे मिकीने अलुं उफद्दान ए वाणके वन्नोने वनसिय खल्कहु एनागे उफद्देउं एना हंदान्नेतुने माने के एना एबुना कट्टे नेतिस अल्लाह उफद्देउ एना हंदान्नेते मेत قال एना बुन्ने मन युही लदा वहिय रमीम काकु एमि कशित फनावे हलाको दियु मफोग मि उफद्देनि काकं गई एकी वाणके वन्नोने दें हेबे कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक जवाब का बल्ला अंगवाफनि कुल कलेक पान विदाळवास युही हल्लदी अंशाहा अव्वल मर्रा
එතකෙදි අලුම් උෆද්දවානි එතකෙදි නෙතුමුගේ තරෙන් ෆුර්ත මුෆද්දවිලා එමිහුන් අමිල්ල ගබූල් කුරේ නෙතුමුගේ තරෙන් එමිහුන්නා උඩතකාබේ මුෆද්දවි අල්ලාහ් වලයින් සල්තම් මන් ඛලකස් සමාවාති වල් අර්ද ලා යකූලුන අල්ලාහ් එබෑමුන්නා කදේක පාන සුවාල කුරා උඩතකාබේ මුෆද්දේ කාක් දෙම් පුරාණ අමකෂොස් අල්ලාහ් උෆද්දේ එකම අලුම් බලුන් එච්චි ෆනා කුරාව දෙන් උෆද්දේ වෙනකම ගෙමන් ගබූලෙනු එහෙම කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිසාල ජස්සවනි ඒනාග අස්ල උෆද්දවුන් ඒනා හදා නැතිච් ඊටාග මේ එමිහුන් ඉතරාද කුරණි මාරුෆාවා එච්චකුන් දිරුන් නෙරුමුගේ උන්දගෝ කමගමච් එහෙම කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙන් ජෙස්සයි මිසාලකි ඒ මරුමා දිරුමකි ඉදිකොළ දෙද්දත් එහෙම කුර්ආන් අල්ලාහ් තාලා ජෙස්සයි මිසාලකි එමිහුන් ගෙන්ගුල එච්චගේ මිසාල අල්ලදි ජාලකුම් මිනෂ් ෂජරිල් අඛදරි නාරා ඒ කලාංගේ රෝ ගහුම් අලිෆා නර වෙරස් කලාං තිබෑමියු ඒ කුරි ජමානක මියු මේ අලිෆා මුෆදාව මේක ගොඩිෆය ගෙන්ගුලේ ખાસ ගහෙන්ගේ ඒ රෝ එච්ච ඒ ගහුම් අලිෆා ගෙම් හොන්නරෙන් ඒ හිකිච්චනෝ එක ඒ රෝ එච්චික ෆෙන්දත්තෝ වොන්නානේ එමෙ බේනු කුරාජ් ෆයිදා අන්තුම් මිනු තුකිදුම් තිබෑමියු නුන් අලිෆා නුබද්දනේ අදනි ගොඩිෆය වඩාගේ එම රෝ එච්චකුන් අලිෆා නරුබ ඉලාව මරුවා එච්චකුන් දිරුබස් නරුවාන අල්ලාහ් ගෝනේ ඉදිකොළ දේති ෆෙනා අලිෆා නකි මරුමා දිරුමක් මේගේ මිසාල ජස්සනි එයි රෝ ගහුන් අලිෆා නරුබ ඉලාහ එමෙම මරුවා එච්චකුන් දිරුම සල්ලාහ් නරුබුන් කොළදුම් මන්තේ තිබෑමෙන් බේනු කුරාච් हम हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बसरुगस बयान करा फयुहशर الناس حفاتا عراتا غرلا मिस्तक महशर कुरेन फयावान बिस्नारा ओरियां हालुगा खितान वसनुको मिस्तक महशर कुरेन आलो मिस्तक दिरुवा मिस्तक महशर कुरेन अदि मिस्तक हिसाबटक इंतजार कुरेन जेन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अदरतुगा एदुहाकुं एव्वेस मीहेग एनकेग अनेककावන නසබුගේ එව්වෙස් ගොළුමෙන් නොන්නානේ नबी सल्लल्लाहु अलैहि की कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुराफनी इदा नुफिख फी الصور فلا انسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون ताळफी लिफमल विज्जाम देन एव्वेस मियेगे नसबुगे गुළුමෙන් නොන්නානේ नसबुगे गुළුම් අෂ්ට හගීගතුක ඔන්නානේ එකම එව්වෙස් මියේගේ නසබුගේ ගුළුමක ආලයෙන් නුලානේ එකමානේ බප්පේ මම්මේ දරි එකුව නෙකවන ගුළුමක එව්වෙස් මියක ආව සුලාන දරි ෆුලා මම්මායි බප්පා ඒකාල එව්වෙස් කම කමිය නුල එව්වෙස් කාල නසබුගේ ගුළුමක එව්වෙස් අසරේ ඛියාමෙද්දෝ ताळफी लिफमल වුණි මදන් හිසාබ් පරිග නෝනා ताळफी लिफमल වුණි එම් ෆර්තවාන දුනියේග खलुकुतकुं हलाकुदे ताळफी लिफमल අනෙක්ක ෆහුම් මිස්තකුන් දිරු මට්ටකවස් ඒ එම්මේ ताळफी යන්නු ෆමල වෙනික් de ताळफी ෆමල වෙන දෙවන ताळफी යකි මිස්තකුන් අලුන් අම්බරා නිකුතු මට්ටක ෆමලවා ताळफी එම් අලුන් මිස්තකුන් දිරු වෙන මහෂරක මිස්තකුන් හිසාබ ඉන්තිසාර කරන් ජේන 50 සාසාර හිසාබ ඉන්තිසාර කරන් ජේ ඊරු මේලක ගාකුරේ හිසාව බෙල්ලවේ හැමේ ගිතරේ ගිහිමනේ අකීදාග බෑතෙමි හිසාව බෙල්ලවේන මුස්ලිමුන්ගේ මුමිනුන්ගේ හිසාබ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලුයිකො ෆසේකො බල්ලවාන එන්න මිස් කාෆරුනායි මුනාෆිකුන්ගේ හිසාබ වරගදෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බල්ලවාන එබෑමිහුන්ගේ අමලතක ඉන්කාර කුරුමුන් එබෑමිහුන්ගේ ගුණවන්තන් එබෑමිහුන්ගේ හංගොණත එබෑමිහුන්ගේ අත්ත එමිහුන අදකොළ වාහක දක්කාන අදි මිස්තකුන්ගේ කුරුමතිගේ එබෑමිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා फضीह कुरबा एबा मेहुन क़ियामत दो का अज़ाब देवन हम एम हिसाबा अज़ाब सलाम बाने हद्दी हास बैगे वाह के बस नबी आसम बयान कुरा बेबयकु हिसाबें अज़ाब नेति स्वर्ग दान का मेगे तेरेगा अदिस कुरे हद्दी हास मिहुम वे ए हद्दी हा इतरो हद्दी हास अल्लाह सुब्हानहु व तआला इतरो को देवा पा कमगस अदिस तो बयान बेंग आस एको तो अदिस कुरे एबा मेहुन के ला यस्तरकुन එබැමෙන්න කි රුකියා කුරුමට්ටක මීහුගේ ගාත නුදා මෙහෙන්න ඉල්මොරි මාන කුරව ඒ ශරයගත මුද්ද නෝ රුකියා කමනෝනේ රුකියා කුරුමකි ඒක ذات මුද්දකම දෙහෙ මීහුන රුකියා කොදුරුමගේ සුද්දකම වලා යක්තවුන් අදී බැමෙහුන් දොන්දගණ නොජස්සානේ දොන්දගණ කි ෆාරොච්චි රගල නොයිම අලිෆානු මේ අන්ද කොංගුලේ කම ඒ හුද්දකම එහෙන්නොස් නබි අස්සම එහාට රිවඩා ගන්නවා කම නොයි ඒ අලිෆානු මීහා අදබ් දිනු අලිෆානුගේ රහ එන දෙකුමකි එන්නවස් අල්ලාහ් වකීල් කුරුම ගොතු එක නුකුරානේ ගමනේ වලා යතතයරුන් අදි එබෑමෙන් තතයර් නුකුරාන තතයර් මානේ කි කවුණුග මිහිඟා තෆාතු හරකාත්තක ගුලිගෙන් මේ මිහුන්ගේ නසීබ නොත බදු නසීබ දලීල් කුරාකම ගබෝල් කුමිසා කුරි ජමානක දෝනි උදුස්සාලා වකි අතක දෝනි උදුගෙන් ගොස්සිය මුරාන මේද බදු නසීබ දොයික එක යකන්ත දෙක නුකුරාන وعلى ربهم يتوكلون එබෑමෙන් බරස් කලංග වකීල් කොනේ මේ හොන්න කි හිසාබේ අසාබ නැති සුවර ගවන්නාන මේ හැම මේ අකීදා අතරේ හිමෙනක මීසාන්
qiyamettu hagigi mizan beten tilawade beten ega mihaga amaruta kirene mihaga hewamaruta ekkola mihaga nuba amaruta anekkola ala amalu kireni mihaga amaruta kireni e kiruma foga e hagwegam jaza Allah subhanahu wa ta'ala emme qiyamettu fattan algumena hawal kure fattan algumena dekki algumen kufawa amarutakan algumen ekorarema den e fattan mizanuga kireni algumen ebbasima den Allah subhanahu wa ta'ala mizanan amalu telwa mizanuga kirubana iman ga horinge fek kanatun deven adi kafirnai munafiqun ga ahluwarin emenga waatun devene ebamehum bunane e hisaba ebamehum kurmatla nujunnama iman ga horin bunane timannamen emehum gowaade mistakunna timan as balare timannaga foi ha umqra kitabi timannaga foi as balare e fotun ene fennana ena kaamiya bajjakan Allah subhanahu wa ta'ala ena suwaruge waddaw girad kurvikam hame me aqida terege himene ekamenge al haud nabiy sallallahu alaihi wasallam khas kura fen arebe ei mi ummatuge mihun khas ko fembe mattaka ekade faana khas kore fen ar ei ekade faana khas kore fa kausaruge fen arun mi arun de dimalakum agon me ke dedo e de dedo bokum mi fen ar fen faabana kam gas abodus mi haud hunnani mi furifa Nabiya sallallahu alaihi wasallam me hawdo gaatu ka kaarige ka efana badatta ekefana egi wada ganwana ekefana ummatuge me mistakun kambodo e haswa dohoga mistakun karhikum filan etche gotuga Allah subhanahu wa ta'ala me mistakun labwa fawa niyamate mi henna mes taqwa ga holuren nage iman ga holuren ekalen efana ummatuge holuren iteren bayaku me hawdum femboy mattaka annana e names bayaku e hawdu gaatu fassale wena kama ekema hadis qur'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis Qur'an kiwegen teme fassare ne kefano e bekalun dannawane kefana dennevene kadege fana kanne innaka la tadri madha ahdathu ba'da kadege fana ege wada nugonnwe kadege fana dune dokuram foge mihun kanta kuri gote e baame kankam badalu ko dinu kankam olwa nisbebani ekade fana ummata e names semihun ekade fana ummata nisbebba warabur ma boda e ummata ekade fana giristebba wa shari usul taka magote e baame ni badalu ko famille وضعي فلسفة تكا نظام تكا emihum tere kankan kuramudani qeet qur'ana sunna egota baba mefada bayaka tummannaki kale faana ummate kiyawa qiyamat do kose kale faana ummata khas kore fawa hawdakum fembem ge jaage edu ko nuden fm boyfikam ga wana den evs miho karhekun ihsas kula ka nojen warab bodwegam ba fen are hame me nabiyas hame me shafaat ki ismi aqida tere ge menekam nabiya sallallahu alaihi wasallam khas shafaat be adi emmeha ehene rasul bekar nabi bekarna aamwegam ba shafaat bese nabiy sallallahu alaihi wasallam khas shafaat ke terege ek legfan ke shafaat mistak ke hisab ella vetwen e mistak mahshar ko maidanu ka fansa sahasar hisab intizar korun je emihun edu kanta bodwege rasul bekar nabi bekalun gata hingane adam fanu gata dane nuh fanu gata dane ibrahim alayhis salam gata dane musa fanu gata dane isa fanu gata dane men kombe kur svidalwane izabu ila ghairi timannun ehme gata dar timan kale fanu timan kale fa nafsu ko macce birfro ko badagane egoto mistakun damungos nabiy sallallahu alaihi wasallam wadaati mekale faanu shafaat idi wadaagato mistakuge hisab ellen fetteni ei ekale faanuge maqam ekale faanuge daraja Allah subhanahu wa taala hadratuga emmeha mistakunna faaluwegen daana dos ei ekale faanuge shafaat mistakuge hisab elleni ei algomen bangige duaaga ekale faana dewmattaka mi dannawa hamdulillah ba maqamak emmeha mistakun ekale faana eduga taarif ko hamd quran ham emme ekalefaana khasa shafaate ei suwaruge ekalefaana huluba debani mistakun hisabelle mafauga mistakun sirat mag horaskur mafauga suwaruge ame mistakun daane adi suwaruge mistakun diumu kuriga mihun tanegga hifetten e hifettu mafauga suwaruge vanumuge shartha moifa mihun ekako anekako haggutak kandadinu onnane e haggutak maaf ko mistakun itta saaf kur mafauga den suwarugo deveni suwarugo wadda wattaka Nabiy sallallahu alaihi wasallam ge shafaat ekale faanu ge izne ekale faanu idoda ga tu macha Allah subhanahu wa taala suwaru ge huluba de paani den iman ga huluwarinna suwaru go de ne ke faana ke mfau ga rasul ayna mes e suwaru ge Allah subhanahu wa taala huluba de paani ke bane me ki Qur'an ga suwaru ge naraka ga ga bayan kurwe ayatu ga iman ga huluwarin suwaru ge di mfau ge suwaru ge me no huluwen wa hakka kafarun naraka ahmed dar naraka hunna ne me no huluwa daagata go semiyun etara waddana enna mes suwarge gahulurinna nabiy sallallahu alaihi wasallam ak Allah taala debba mi khasiyatu ge terein
suwarge Allah subhanahu wa ta'ala huluba debbe me suwarge wadawe ham ehme eheni mismig shafa eheni nasuru be kan nay be kan shafaat terega iman ahulen te narake leifa bayem me narake neruwo bayem me daraja ofullew ei aumen gabul kura shafaaten ei bayem me narake neruwen bayem me azab dakkurwe khasako nabiy sallallahu alaihi wasallam farapun abu talib ei mushrike hen namse kale ifanu ge azab luikodde ekam ge asave ei alifanu ge de fawana erwenekam ge abu talib ege sobun nar mihage e sikundi keki aranakam ge asave ei emme koda azab narkaga abu talib ge azab kam ge asave eves nabiy sallallahu alaihi wasallam deve shafaat hamemme shafa'a me haggoni shafa'al haq edeve farato amadu allah rewadigatu shafa'a ede farata allah rusum ade farata kan allah subhanahu wa taala izna debu ebbes farata ge iznen allah ge izne neti ebbes farata ka ane farata ka shafa'atan waddeven ebbes mihe kare malaikate kam rasul be kele kam gavis ebbes farata ka shafa'at di manfa'in hasil kor no deven allah subhanahu wa taala e farata ka rohiwodigin ede farata ma durhiwodigin e farata ka allah izna debima den ekalaange edebba kame menuwi ebbes rasul be kala kan nabi be kala kabas edoga ebbes shafaate haggoge nuwe mi khulasa ko algon men im akhirat do imam ga aqida ga dannawali wa kolaki adi efo goti algon menge emme fahuge nimun ei efo ga swarge wanname swarge narake wanname narake wade swarge ka ahudwarin swarge ge daimi hayate vet quran e swarge ki fana vedan terno mehan sallahu fadda watanege narakaga daimi hayate naraka nerubwa mistaku neruma foga kafaru ahulwari mach naraka bandu kurwen e foga e naraka mistaku nunarbe narake kis mihar ufadda watane e narake gi daimi azabu goche naraka swargiya men ebestene ki fanawe dane tane no Allah subhanahu wa ta'ala daima demigenda hayate gotuga eten laban Allah subhanahu wa ta'ala alamennaki emme fahum marwegenda wagutuga vesmi aqidag matiga sabit kurwa fawa baikam galabashi adi marumati alamena aman kurwa emmeha fitnatakun rakkaateri kurwa kawwaluga awmana alamena kurwe suwaluga fitnaga alamen sabit kurwa mahsharuga maadanuga alamen sabit kurwa ahiyokomuga amaluga tilafe burakurwa iba ilahu russa wadigemba alunge terega alamen labba hada subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.